camar mendoda di dalam gauna sabo parau gisa-gisa mengku wala di laut aron mepulau perahu perahu raya rancung makuang gaji jemerang abalaut raya ijangan diwo di plung pindah jam mak pelayanan selama melaka di laut arun mepulau perahu wahai kaum melon orang Islam ikulah syariat Muhammad Nabi membeda ikulah sabo jamaah kaum beda kaum wahabi membeda ikut sabo jamaah kaum beda kaum wahabi wahai kaum melon
ơi.